کی میوانه چه چالاکی هنه چند قطابی دردچن جکیجان باشن جهجوی هلمت کستایی برپرسی راگهاندنا زانکۆی ئەمەریکی کوردستان لێ دهۆکێ دپرسم ئەم جهێژای هەڵمەت بپرسم تو گەلێک بخێراتیە کوردستان 24 وێوەڕێ دەمژمێر 5 خۆڵە دەرچوونەیە شەشان دەست پێکەتن لێ زانینگەهێ بزانم ڕێوڕاستم بچ ڕەنگیە. بله ایمان خان زۆر سپاس. گەڕا شەشێ ئاهەنگامەیە ئەڤروکەدا دێ هەروەکی وە گوتیش پێنجێوێ و دەست پێکەت دێ بە گوتاران دەست پێکەن ڤان ڕێوڕاستمان ئەو ژی ji aliyê hem serokê zanîngeha Amerîka Kurdistanê Dr. Randall Rhodes hem jî ji aliyê serokê Herêma Kurdistanê û serok Kumarê Iraqê dê gutarên xwe xwînin dîv da jî li goreyî sistemê akademî dê bîte dûra دابشکردنا باورنامه‌ین زانستی و وجهی سر قطابین ما 68 درچومه سال هنه جی 4 کلیجان او جی هر وکی و درست آماجه پیدای کلیجا پرستاری جی ملخوازیده کریه لی جبرکو قطابین و هشتاد خواندن نه جبرکو کلیجا که هشتا گنجه اف ساله درچو جوی کلیجنین لی کلیجا خواندن نو دولتی اف ساله ده قطابین و وک درچو چنه سرستیجه بله آنکو ئەڤروکە میوانên دهۆکێ bi taybetî zanîngeha ئەمەریکی کوردستان li dihokê kîne li ser rastê Herêma Kurdistanê û Iraqê. بله هر وکی میگویی جناب گاک مسرور بارزانی وقت سروک دسته امیندارن زانیگه امریکا کردستانه ده آماده بید هر واسا جناب سروک هرما کردستانه و سروک کمار عراق دلوری آماده بن لگل هر دو وزیرن خواندن بلند ین هرما کردستان و عراق و بگمان ما نینراتین وزارت بورن ین قصل خانه و بالیوس خانه هم هولیر و هم بغدادی اول وری آمدنه لگل هجماره که مازن یا کساتین سیاسیین جواکی و هر واسخ بگمان خزانن در چوین ما دفرو که ده همی بگ و دو آهنگی دا پیروز باید قطابین مکن. باشه. هجای کستایی برگین و بچه رنگینه جبلی پیشکشکرنا گوتاران و دبشکرنا باورنامه آن لسر قطابین در چوی. بله بوما وقت زانیگه امریکای کردستان بگمان اوه روژه که پیروزش بلکو او قطابین روژانه ام وقت ماموستا ام وقت کارمند روژانه بوما و 4 سال گل بو سر پیشخستن آوانا یا اکادمی و یا معرفی کار دکین دی افساله درچن لو ماجی ما آهنگ که موزیکی و هر سال بو درچوین خو آماده کریه او جی دیکو پشتی رو رسمان یک سرل دمشیف خارنل هر لناف باخچه زانیگه امریکا کردستان هیتا گران هنرمند جی ما جه باکور کردستان و هر ویره جهرما کردستانی برهف کینه هنرمند نافدارن بوه چندی دا که امشین برانگیکش هجی و دست کفت مازن لقطابین خوب پیروز بکن افروکه. باشه. زانکۆی ئەمەریکی کوردستان لە دهۆکێ چوار چرخانێک دە پرۆسە زانستیدا چێکریە لە هەرێما کوردستانی عێراق و حتا ناوچەیە. ئەو قوتابیان ji زانکۆیە هەوە دەردەچن حتا نوکە ئەو بەشێن دەرچووی ئەڤەیە شەشەیە. کارینە چ کارێکی بکەن ji بۆ خزمەتە کوردستانی دەرەجە یەک؟ بله ئەڤە خاڵەکە یەکو جدی و جهشانازیه بومه که زانینگه که هندا گنج یعنی اگر هم بیشین سال 2014 حتی نه هجماره که زور پتری 500 یا درچوین من نوکه خودان کارن نه خودان تنه خودان کارنجی لهر واسه بوینه خودان کار خوابخواه آنکو بوینه کارساز و حوصا بوینه فکترک ده پیشخستنا بازار پیشهی هرما کردستانه یا خالک و گلک و گرنجی اوه که از بیجم ورچرخانه که لهرما کردستانه و لبازاری اوه جی که ام وقت تاکه زانینگه و یکم زانینگه ینهاد روسیا دست و اینانا
بێژین ئەکریدیتیشنە ئەمریکی ئانکو باوەرنامەیەن مە باری پێ بهێتەدان ji لایە ئەمریکاوە هەر وەکی هەر زانینگەهەکە دیل وی وڵاتی ئەم هات قۆناغت gelek pêşketî dîne ev jî tiştekek ku em cihê dilxweşiya me ye ku em vê çendê bi qutabiyên xwe bibexşîn da ku her wekî di karnameya me da wek zanîngeh em ne tenê nifşêniyê Herêma Kurdistanê berhem bînîn lê em rêber û serkêşên pîşeyî yên Herêma Kurdistanê berhem bînîn ew jî bêguman bi vî sistemê Emerîkî nêvdewletî ye ku her ji rojayekê tanha em qutabiyên xwe di nav da ava dikin. باشە خەونا gelek gencaya rojekê ji roja bihên lê Zankoya Emerîkî Kurdistan li dihokê bibine qutabî û derbiçin. Hewa çi plan heye ji bo vekirina beşê nî li zanîngehê û bi taybetî asantirkirina rênmayan ji bo xaziyarên xandinê li vê zanîngehê? Rasta bêguman babetê asankirina rênmayan her wesa li ser kîstê bêjîn astê akademiya qutabiyane lê me em wek zanîngeha Emerîka Kurdistanê nasyarî niha bi zanîngehek ku rê bi qutabiyên hemî texûçînan day ew jî bi rêya bexşînên me yên xandinê me hejmareka zora qutabiyên ji xêzanên zindaniyên siyasî şehîdan li vêrê bêberanbel def me xandiye her ji sala yekê tanha her wesa me bexşîn hene bû kêm derametan bû xêzanên bêjîniyên kemîneyên Herêma Kurdistanê û Iraqê ev hemî me bûye delîlê wê çendê ku me rê ya xandina ast bilind bi hemiyan vekiriye û her wesa berdewam bexşînên nî jî sal dîv salê em vedikeyn hûsa qutabî çiyên bihêne def me yadî jî xala herî giring da ku evî astê bawernameyê dest xwe bînin ew jî ji ber ku vêgavê serdemê cîhangîriyê zimanê îngilîzî ye qutabiyên me berî dest bi xandina xwe ya akademîk in hemî di rêya kursên zimanî da bûrin û da ku her ji destpêkê ser astekê baş yê zimanî bişên vê xandina nêvdewletî werbigirin û mifa jî werbigirin. Hêjê helmet kêsteyî berpirsê ragihandina Zankoya Emerîkî Kurdistan li dihokê gelek.